سلاب گهدارن هجا هون حال خوابون پودکست گهداری دیکن ام به برنامه اکیدن خوابون پودکست بوارنه هیوی و داخوازن کردان این صدان سالان پیکاتنا یکیتیان تویی کرده تباهی بوی رو جربه اندیروکی نشان دادن سدما به استاتو بونا کردان آبنگهین نیک ریزی و پرچبونا وانه لو ماجی جبوان خالا گرینگ آسرکه هر تم یکیتیا نتوییه Evdemekil Rojavayê Kurdistanê di navbeyna aliyên siyasiyên Kurdî de danûstandinên yekrêziyê hene. Em ê di vê bernameyê de mijara yekrêziya Kurdî bi endamê rêveberiya têkiliyên siyasî ya Partiya Yekîtiya Demokratîk a Herêma Firatê Bekir Hecî Îsa re biaxivin. Birêz Bekir Hecî Îsa tu bi xêr hatî bernameya me. Wençî bimînin bi xêrê da û êvara baş û hemû guhdarên tê ezîz û delal ê ku hîro li me guhdar dikine silav û rêz şite û ji hemû guhdaran re. Hejdehê meha Gulanê li Qamişloyê sîwana bi navê Partiya Yekîtiya Niştimaniya Kurd hat damezrandin. Armanca vê sîwana ji 25 partî û tevgeran pêk tê çi ye û wê bandoreke çawa li hewldanên yekrêziya Kurdên li Rojava bike? Wek hûn zanin em li Rojava û li Bakur û Rojalatê Sûriyê di merhelekî gelekî nazik re em derbas dibine. Gelek metirsîn li ser destkeftiyên me hene, destkeftiyên rêberiya Xweser. Ji bo vê hem xwesteka gel hem xwesteka partiyên siyasî ji bo em va destkeftiyên xwe ku em kanibin biparêzin ihtiyacekî gelekî muhim hebû bi va partiyên siyasî wek sîwanekê ku em kanibin ev destskeftiyan ku em biparêzin ev jî xwesteka gelê me bû pêwîstî pê hebû ev jî partîne netewîne xudan kedin bi salan xebat kirine ked kirine li kêleka xweseriya demokratîk sekîniyane ji bo vê ji bo ka em kanibin ev destskeftiyan em biparêzin ev sîwana hate damezrandin dibin yekîtiya Niştimanî Partiyên Kurdî de Kurdî hindir Sûriyê de ev jî gavekî gelekî girîng bû û pêwîst bû ku em kanibin diyalogê bi hemû kesên ku hîro hindir Sûriyê de heyî çi li halî mixalefetê çi li halî rejîma Sûrî ku ev destkeft ev sîwana wek hêzekê ku em kanibin bi çi bi rejîmê re çi bi mixalefetê re ku em kanibin diyalogê kevin û em hîn jî xebat dikine kar dikine ku em hîn bîtir partiyê hane li dervayî vê sîwanê ku ev jî tevî vê diyalogê bibe ji bo yekîtiya û yekrêziya mala Kurd. Beriya bi çend salan Partiya Yekîtiya Demokratîk peyede û Encumena Niştimaniya Kurd ên li Sûriyê enekese bi navbeynkariya Rêveberiya Herêma Federala Kurdistanê peymanên hewlêr û dihokê li hev kirin li ev peyman pêk nehatin û negîştin armanca xwe jî hevdîtin û danûstandinên niha hatine kîjan astê û tu pêşeroja van hevdîtinan çawa dibînî? Yani em wek partiya PYD ku sala 2003 da hata damezrandin xwestekekî me sereke hebû ew yekîtiyan partiyên siyasî yan avakirineke kongreke netewî Kurdistanî yan avakirineke yekîtiyeke partiyên Kurdê li Sûrî ev di 2003 da ev xwesteka me bû. Lê piştî alûziya Sûriyê 2011 dest pê kir me dixwast em wek partiyên Kurdî ê di hindir Rojava da Bakurê Sûriyê ku em bi rengê xwe tevî vê şoreşa a Sûrî bin ku em kanibin ev xwestekê gelê me ku bi salan e ku xebatê dikine ji bo hiqûqê û mafê gelê me me dixwast yekîtiyeke partiyên Kurdî were çêkirinê. Lê mixabin destê derva têda hebûn, destê dewletên cîran têda hebûn, kanibûn ku
پارتین می سیاسی جدتیا که دناو وان که و دمه دا انا کسی هنه کی برو ائتلاف مخالفت سوری آکو بیتر ایکو ریبریا وان دکی برای مسلمان اخوان المسلمین یعنی انا کسی جی خود ناف و رفع وان دا گرد لی مد خواست که ام وک پارتیا پیاده که ام یک ریزیا مالا کردی پارتین کردی ام آوا بکن لهما او دست هناك هفديتني ما هولي ياك هولي رد ودهوك هاتنا تشيكرني لهماني دولتين ضربة دستي خطيدة هبون كنا يكريزيا كردان نه آوا کرني لجارك دن مبادرة ريبابريا قصد بريز جنرال مظلوم عبدي جبوي يكريزيا ويكتيا مالا كرد وك ام پارتیا پیده ما دستکر نانی ام دغازن انو و مبادره ریببریا قصده که بسری ببه ما گاو نجیب هفرا آفتنه وک پارتی اف سیوانا که هاتی چه کرنه و پارتی انا کسی هفدیتنه ما هاتنه چه کرنه به هفدره و هنکی ما وک هي اكجي بهفرا هل بشرط كو الحر طرفه كي حفت اندام كو كاندبن حفت اندام لفي سيوانا بيستو بنج بارتيان وحفت اندام ل بارتين انا كسي كو بهفرا ديالوج كيفن حتى ده قافين باشتنا افتنا امنكي بهفرا سر روشا سياسي سوري وخاصه من سياسي سوري سر بيشروجا سوري كو بتشرنجي هنا كي ملهب ذكريه يعني وك سوريا ك ننافندي سوريا ك فيدرال سوريا ك ديمقراطيك ملهب ذكريه حتى نهاني هبديتني ما بردوام دكن وام مصمم يعني افج مره تشتكي وك استراتيجيه ما يعني نوك بالتكتيك ام نيزك دكن جبو يكريزيا مالا كرد ناجي في دميدا أنا كسي بشتي حواري هبديتني معاتنا شي كرني نال هلا هولي رينا خستك كمجي هيا كو هرما كردستان بريبريا بارتيا ديمقراطي كردستان سوريا وسروك سروك اقليمي كردستان بريز نيتشرفان برزاني كو هناكي في دستك بك جبو يكريزيا مالا كرد ناجي ام لبندا شانداوان شاندا انا كسي نا حتى نا لهوليرنا لام بهيفينا كو باشوری کردستان و برز نیچروان پیشخریا کو برز مظلوم کوبانی پیشنیار کریه کو دستک بکه کو ام کانبن یکتیا خو آوا بکن یعنی ام صمیمینه و ام جدیینه کو جبوی و یکتی ام دزانن دولتین یکبوین امریکای و فرانسا نابینکاریه وان هفدیتن اندکن رول و رستاوان هر دو دولتان چیه و هگر اف هفدیتن به ارینی به انجام بدن و باندوره که چوال هرمی بکه بدیتناته يعني نهاني وك ونزانن كو كالسيون بريفبريا امريكا وقصده شرك لباكور روجالات سوري افاكر الهامبر ترور داعش يعني قصد جد غازي وامريكا جد غازي انه اف دسكفتين قصد كو هاتنا سرخستن كو ورقرنا واركي رنجكي سياسي ورقرنا واركي سياسي جبوي في امريكا يرو دستكت كي هفديتني ديالوكا بارتين كردي روجافا دستك دكيا وفرنسا جي دستك دكيا جي سباسيه يعني ام وك بارتيا بيدي ام دبينن اف هفديتنا ارينينا واف دبن سيوانا كيدا كو مالا كردي
سیاسی کوور آوا کرنه اف مسوکریا پاراستنا دسکفتین ای کویرو قصد شر الهمبر ترور کریه او دسکفتین سیاسی نه يعني ام قال لك ايجابي ام لفي هفدي تني ولفي ديالوكي ام دنيرن ام اب خستكا قال لي ما يعني خستكا جواكا ما ام وك بارتي سياسي جي ام دبي ام تمثيل جا قال لي خدكن قال لي ماشي في كتيد غازيه يعني جزاروكي حبت صالي حتى حبتي صالي يكتيا بارتي سياسي يكتيا قال لي كرد اب خستكا وبيع خونو خيالي وينه جبوي بيجي ام دريا في كثيرة ام كانن اف دسكفتيان بباريزن وك ام كانبن ب ديالوج دا چه بهزن ريجيميرا يعني چه بمخالفترا كو ام كانبن تمثيلجيا روج آوای كردستان بكن يعني جبركو تبغازي نغازي يعني پارچبونا ما ناكبه غزمتي دسكفتين ما وناكبه غزمتي دسكفتين قال كرد حميارة يعني دسكفتي هيرو دسكفتي للروج آوا دسكفتين حرسي پارچين كردستان دنن حرب پارچاكي كردستان دسكفتي دسكفتي حمد بارشانن جبوي في هاوي ام يعني نهراندنا ما خوستك ما كو حرس بارتين سياسي اللي بحرس بارتين كردستاني كو اف ديالوكا ما دهندر روج آوادا دستك بكن كو بنجهك بجبوي آوا کرنا کنگرک نتوی کردستانی جبوی هر چار پارچین کردستانی ابجی خواستکا گله میه کو ام کانبن به خواستکه ام پیک بینن یعنی ام جارکدن دوباره دکن اف کو هر سیری یعنی مخابن کو دستدریجی دروا کنن چیکرن یعنی از اون ما بیراته لدهو که لهولیره دما كما ومجلس النتوي كردي سوري انا كسي هفديتن بعبرا تشيكرن تبراوي مداخله داود اوغلو هات تشيكرني ودميدا لهوليري يعني استانجي تشيكرن يعني جاركدن ام ديفيجن كو ام هيرو برياري خوا جه روج آوا بستينن يعني برياري ما قريدايبن بروج آوا دا يعني دولتي جيران باندورا خوا لما تنبه لبرياري ما سياسي تنبه يعني باندورا ما يعني هم هناك پوچ بکن و باندوره بریاره ما بریار جناف جواکا مدد درکوه جناف گله مدد درکوه ذات بریاره کو جناف گل دا درکوه جناف جواکا مدد درکوه او بریارنا او راستن و ام باورن بگله خواه کو اما کانبن ام سرکوین چاوا کو ما کانبو لهامبر تروره ام بسرکتن اما کانبنا یکتیا پارتین کردی یکریزیا مالا کردی ام واجی بسرخن جبوی ام اف دسکفتین کو بکدا نمره ما کو ام گیانه به آسته کو ام کانبن کدا نمره خو کدا شهیدی خو کدا پاکروان خو کو ام کانبن بپاريزن اندام رهبری تکلیه سیاسی یا پارتیا یکیتیا دموکراتیک هرم فرات بکر حج عیسی ام سپاس دکن جبو بشتریات دم باش